Assalamu alaikum zentosane zere mazamyezi mguju la hanyu hazi zidunganao ne mashartu ya sharia hauste hizi haki za kibinadamu inude maada ya taulo humu munasaba wa sherehi ya dunia ya hemro hazi koendelea hai ni tarehe monsi yame hasiba bunde corona ya sherehi kejaniki wa jirma ile kungumayo la huwando hazi lijemi za majadiliano ya watangazaji ili uone saukange pasao ze hazi za hemro hazi ze haki za hemro hazi zistehilwa mahususu ndo wabewa haruma uvumzi hasibabu ndo uade wa coronavirus na rishilie manzishi jimla wa HCTS riwono wantu wahazi wenji watolo hazi rono wantu wahazi wenji indirano kwa chômage technique pa au chômage partiel be itafauti baina ya hunu siju na harma zensi za saya de huka wakati wauade hamada unu baisha yesharian shahatu shione sanro hukamba en cas de chômage technique ikamba yojo hoja na tongo zinji mrohazi abi harma chômage technique yesharian shahatu chamba huka iladhimwani mrohazi uo halibwa ushashi mafuvu mengo miraru harma jana wa mshahara halibwa odo ushashi zabili yengese hatsena huka ye mitsango harma mashirika ya nirongo makesi ya sécurité sociale ilazimwani yaende mtsango wo wende maru caisse de retraite caisse de prévention sociale hama mrwahazi halibwa mshahara hepia zensi pia za ulimengu haina wantu serikali ngaifanyao barnamaj ya hurekebesha ya nkiba ile wandu washinde wawane nezi khatwari zikao zaja na wadeun ende ngomba ne plan de redressement économique atahopara baha harmenti ya hatu rasa karajua rasa hususan de manar interpeleu waziri wa yankiba haruni shi hamda wa haraka ye plan halonio ijoka huruhusu yankibaya hatu ilawe o mahalailo abaha mananga joka mbona damu wa hathirishi hazi yankiba ziantirishi pia jomba ne e plan da hivi ihonzuani warumishi kwa jajibu haundo mparo wa hao ili usherehi usiku hunu haujipuka na no wade wa coronavirus zinu dizo Saidali Hashim na Naihan Yusuf wazitanabahi maelezo ya Felistina Razafison. Wantu kawaka wengi be sherehi endelea mroni mtsamdu anda kaifu be iyo ondra sendika ya mazofera hautanganyihana ya mafundi watabaruku sherehi kao ranguma 1884 diyaona alijua atasibabu madailio ya wafanyahazi hahutsaha nchongozi ndembeli kweli hununsi ju nchongozi zo za mbali na hukafeche harma uvandre wazahazi javokana uraisi waishama mazofera asreme ya masama isirikali hazoikao de wapara mazofera wasuli ba impo ikomba wa vignette diesel patente zora kozu liba mazofera batanje ya handa ripara mba vignetio ya mwa 2020 riswami wa serikali riswami na shukurie njongo hiyo harmel 2021 rikana shunshiro patente serikali artolia ya riswami bon buzendo ngoemba namba biza tomanensi yatu asiri kujua mbasiri zawa harmasiga titi siza toabu twambuzili yo zantini za maisha tini mabare maisha tini por nsiatu iti ya mhono makatiba mengi yatashiwa uhazi zikefete be masha shidi ya tulanziani dhamana waisha madailio ya mafundi hununzuani asiza hakikisha Ungia convention za dialogue convention sur la sécurité de vieillesse, la sécurité sociale, la prévention, la quête de prévention sociale, zopio haki hajarada na jarada manezo lazima zifanye mfanyahazi be tapara sikia leo wananya ikomori
ntongozo zikubaliwa zaiku harma katiba be zosdungwao shashi sofi hasibabu ya uwadi wa korona ntongo kazaka sofi na nguvu wantuani wafanya mahadisi ya uvani wala wanaitwa maade uyo irendeha denkanzi ya Idris kila mwaha ntongo de uyo mwali wa woche warumishi wa hema jumba ya serikali ndo warenga uvumzi baadhi ya warumishi walio na wajibu ya henda muhazini wajitekeleza haujibu ya mahutajio ya wakazi hadisati alitamune mapicha ya Bakar Kasim. Isherehi wa izihazi una usiku wa dunia udongo sherehilwa haruma izinti pia mengoni mwazo de inti ya Komor. Iyo sherehilwa kula tarehe 1 ya Mei na iyo ngia wajau haruma umdai wa izihaki za mruahazi. Na ujua ya uka una usiku wa uziahazi haruma majumba ya serikali na ya nafsia. Jai namna muzuo nao wengi nmwe majumba ya hazi yande na ubalwa tafauti na iwarumishi wa hazi wangina maori matwabibu watangazaji izimba wazahifadhi ikao ngwafanyao hazi bila uzia ile ujibu imautajio yai wakazi waskarna feti atu remna nyaja uramplaso ndo avumu de feti atu waskarna feti mwanangu ambane mrengo feti premier yo ma fonctionnaire uho de wasi kawaida la kana mbala wantsene da hona basa au gamziani jwande gezewe bahara kabengo bondogo ile muhimu mbake lali zwan lali banta ukushi Deuyeshele tayauka baisha ni una usiku wa uvumuzi ama ngwa wengi wandu wafanyao hazi mauri urenga mfano mabahazazi wavingaji magari nena wangina ikaonge ifarudhi wafanye hazi ili ungali ya izifamii zao. Yalande maelezo ya Halda Halidi ya sherehi ya emro hazinu namna ya urehemu wanduika wafariki ya nane dunia hawa koza harumazi nyakati wakamu hazini. Ortese ibirili ya haruma bandu ya majumba ili ujua eka waonaze biswara za waruhusu waendese hazi haundu he namna ya lavimu haudungai mashartu ya laheli kungumanyo la hazi. Badri ya Said Omar na Ikamben Said mapicha ya Ibrahim Kabavo. Hunu el maruf rihundu shabaha shauhadisi wadzimana Dr. Jabir dhamana jimla wahima tabibu helina wonesa ukae masharti ya ufanya hazi katisa wana hali holi hondaye ndongozi njizi yandi sao badiliha. Et ma médecin tout au début karjaka nao abaha nunga refleureo avec 12 médecins dans le service ibakishaba bonjo harmai hazi marmaze conditions de travail ya ukaya babu henamna. Et ma médecin walo service ka yujuzi walo banura watsu recruter wa washashi swafi ukaya eke serikali kwa jarenga e direction ya elmaruf ngujo wa bariki ngwarenga o karti mahali mraka kufanya mahamira ruban raija kwa rejesimi swa contrat ko tujoka imaya mwisoinu ibarizi wanele bungula coronavirus na Croissant Rouge ya Komor kaijaba taimi hunu haubirilia na uhifadhi wa kazi karjahunda tamu maana wahifadhiha rihundu namna ya wa deplace namna ya wahifadhi takarjahunda na tamu Croissant Rouge udi wandu handani wahunda materiel ya wasaidia vujavyo ya handani ya bali ya materiel risai rinika ministère de la santé vujavyo avili yu ya Croissant Rouge izahusu wandu hazi wa homozindoni upande wa hao baishinga bonongozi njiza badiliha shanga waza saya watuzi na maslaha na wajuhuta jia zibadilihi hau haraka ngasivanu zendongoza hatu ngazendeleao ndrondrondo kazi tinayi shazo hindini lobanda balaka karitu rizara to kantijang sheva rijustiwa zetaburona dezelera za homramase na ukaya sisi uhazini hunu si hianalera ukaya maususu kwa wanadamu wohuja ribawansu fukareza uhuza jaritolo skudzima uo vrema ngoritabisha waku hususan usiku wa Ramadhana manda unu ukamwezi zekumeza mwiso yule bano mtuzi atsahaomba hindu yale yanzuya vaze mwana halafu kabotaka biashara mwandoni gartabi hawe akaya tena kartubuli warafanya hazi dimanche rijo tafadhali serikali warifikirie mbavi haswa tani do ezentiu
kumezaba kizinu waribulie mbanzia rifanye hazi dimanshi riwana na wajau ne mazofera wahele bavula mahame wanu wende na ushukuria ehifadhi holi hondezi hazi upando mwana wazifanyao ama ile suala la hele pare kalitua sahilisha haku zetabuza rizundao hunu hatu si wanu wa mahame tabwa pare garshukuru yao ne ritiere maha kaya alhamdulillah rabbil alamin rishindi ruji arme zenongo warambia pia kwa wati utabifonzani hata habishelia etarehi monsiame unundo usiku wa dunia wa udai yezi haki za himrohazi na zinu zizalihani ya harumwa inti ya Marekani umuhashiwi na majana 886 zinjianziani umuhashiwi na majana 9 na mengomine na mfukari hasiba bunde corona warumishiwe nji wabeho harma uvumzi wa hazi nile kunguma nyula warumishi wa serikali ngaliparao wizara ya heze hazi wajibu ye madai ya warumishi wanu ili washinde wakingie maisha ya hao binti mhaju harma maelezo zaidi. Etarehi monsi ya mwezi wa Mei unundo usiku wa udai zi haki za huwando hazi nuo usherehilwa harma ya dunia kamil ama hainansi giona ze sharia za hayo hamando upande wa mshahara harma bandi yansi mwanamme na mwanamshe ukwaliwa mshahara wa sawa baishengwa una daraja ya msomo nzima ezlo muhimu harma sherehi ya homa haunu duwandu tanabahi ya uka owade wa COVID-19 usisinsini ankiba wenji watolwa muhazini na wasaya ya mishahara ibunguza lekungumanyo la huwando hazi wa Komor ngo harma mahadisi ya hao ndao na serikali no wahezi hazi za kinafsia ili uhunda shawiri ilazimani iwone namna hubarikisha yankiba yabo ngarlindao riwone ibarnamaj ya he wizara wa he yankiba ikao ya ruhusuo rijapuye rishinderi ritowe ujitu harma tinizan hususan handani ya hususi bei mazenga mjoka lewo mtu hulamba hindo ya Kikomor ilazimu ke millionaire yankiba ya hensi iremesheha hasibabu ndo wade wa COVID-19 mashirika ya songeha iraiyange harma tabu ne madini ya shahula kati rahisi. Ziara za hazi za waziri wa himali ne mudiri wa hela duani harmwaye za idara mbali na mbali za helesi wala nzuani. Eza tanabahilo ndo ukaimba wa ya duani ya helesi wala nzuani ihundu na tijanjema harmwale panza la homo hazi wizili na 21 jaunu yani delebaki ya la mwando la homoha rashmali na mahafi alawi. Waziri wa zimali na umudir jimla wa ila duani waonana na mawakala wa muhafidhu wa nzuani. Mahadisi yafanyishi hadi hufikiria inamna ya zbarnamaji ya lazimu zifanyishihe harma ima haijao. Haivo ikao, mawakala wahensi sharian shivia hulawana na lsorafa lazimali. Suala la tokea, jejele watofanyao atawashinde wastahi sharian shivia shinu. Ziara ini yende na ufanyishiha wajao hahuona nana ya madhamana wal sanduk la mali la daula trezor. Ziara imaldishiha harma majumba ya mali mauridi ya zinyushuru na ya la duani ikao diachi yao zimpesa sirkalini. Jefanya hazibanu urangalie za hazirafanya rone wajao ni zualavi murifanye ukaya banu haini mwahasi ukana hindo shambao nde loi de finance lori fixe a des objectifs abantu jawangalia hizo rafanya eskungasonziani eza bakisha kufanya ngarjo kufanyaje hatari shinderu waswili za objectifs zako ensemble. Leo mudir jimla wala duani atojua ajifereshe hazina tija zahe za lawama haunu ya madhamana waljumba wachi habari za hazi ile pare vani tahupara maha 2022 watowe natija de uzozo ile ankiba ya nsiju ikefeche Iswashanzwani shishindi shifanya takriban kijatimizi cha takriban mafungu mengomira armajana 30 armajana loti fungu chashi ikawika takriban zaidi ya miliari na majana na milioni majana mfukari lo fungu kuu kabisa ikao kaljapa rufanyishia armenzwani donc ika muhimu ya kaondoa je wa saizi nongo zafanya hata ndo pesa mavuna majani ndo zidishi.
hasibabu ya wade uremaul dunia ankiba ireme monsi vavo kila mtu lazimu akaze mbango wahe chengani ile rshindre ruasuli vahanorta hao baada ya ziara ini yafanyishi hanzuani vutofanyishia ziara maordeini harmashisiwa shamwali wahuzaji wa hezengu na haini bidhaa ziko hutajilo harma Eid al-Fitr wa hisawasio mabareni ili uruhusu wakazi wa hunde haini ndongo ikaongwa shi hutajao nti hukume na mbili na mji wa Heidi. Salima Madana Amal Kasim wa birili ya harma zentanansa za mji wa Ezi letasila leo. Harumo mwezi unu wa Ramadhani zenzia za mji wa Ezi zouka na ubinadamu wenji mahsus do wanzo wahuze harima le kumela hari linu zihazi zuhandi sana kabula haruma saa 12 za usiku husha baadhi ya mabahazazi wahundriha haruma zentananta zaho mji wa Enzi ili ukazaye zindu za hao hautumaini wazihuze anamna jede biashara iliyo yemakati ya mwiso inu biashara namna iliyo ya mahaunu karsedo hata mana raha nyangu tumihandi sa raha kadjao na matongo sha de ushukuria ne mamwezi ngu mana biashara dihalo na mtreja hazinisho mtauza de shabwezi ngu wa mjandia ekazeduka alije ne douane 7 millions à 6 millions conteneur amoni na to conteneur ya ngomjo conteneur hali iliyo douane njeba nje abasaka batiba bantu wahenda amfanyo fret il faut na memna gauni ya mwana zizi leo shina matano mruka tunivia mtuto mwana ransi eka serikali mrukubali rikanza au amani na usalama kartuli bala meri ani mrahu baba hanu hakanta ndere dikingarjo kwezi nduzi le kumela wisa armaze zensanu za musizoni besedi mkowona wakuka ya fijo shabana bahamu waru tsondale dzwala hemwana baada ilera wandi sojikurubisha harimwa o wandu wahuzao ili washinde wahule zindwikao duwazihutajiao siku waidi uwahuzao no wahulao ngwabira nao haini wakati harimwa zentanansa zaho mji wa Enzi yebazebei ngazijo uruhusu emaraini ya wahunde showanzao bon ça dépend parce que upande wa huvaza wana nini amona mori zinongo katimbi hakusha katujwa mwisowa yetumu hano meski josi hatina mbabi be à peu près ça va nimezelijao lotsi moroni ndono ne hali za habari zinziyo shada bana kosawo nso garini nsujwa yengi zo hali yengi zo rahisi anaraha nja uzisambabi ritana bahiwa jao yauka haruma ya maluka yaho mji wa Enzi owandu ngwabira nao hawinji zenti uzamu isone tumu ya Ramadhani wanadamu ujalilia haku harima zentananta zaho mji wa Enzi amma ngarijua yauka uwade wahe coronavirus rahaka ujaruha banutiju ngebidio haini mru ya rengeze dhamana zahe haujihifadhi he namna ya ladhimu ili wanruwa jevu sena dujalararu laho wade wahe coronavirus Iho bangwa mafsankoa warumishi wahe urtesi waona na nafundi bwana Mohamed Kao ye msonyaji wahe zenkandu na mavazi ya saya harenge wana zijana ya wafunde hazinu hapo ya kangu amini ya uka inu tartibu ya utahamaisha tibahi wajipuka nena ajali mbali na mbali hapo ya ka emashababi wakati wa mwisonwa unu wakanti yo haku harmae ziwanza za hemiji kinyume maujita harma mihono ya hazi alia u Ayub Abdallah na Ibrahim Kabao ngena mazoea ya hazi ya husonya nga sinapanza la mahamenji fundi bwana yeufanye hazi inu hamahaba ya usonya kandu bubu mikoba na usona insha hazi za saya ya urenga wanazijana ili wailmisha ya hazi inu honikatamu levazi la shikomori yode hamu ya fundi bwana hazi inu riandisa mwahame ngufukari na fukari yani 77 dobora kausoma hazi inu mundu mfaida zinji handani doka irende hakado maisha ya hangu ni fami za hangu zihazirika ufanya hunu sifanya ye mashono ya asili rifanya ni mashono ya wakati hau benufu ritoa shomajinji ulawana no kaundo waja wasomao vanishiwa ndani fundi bwana hatawa hinsi ya shiwandashahe wa mjini ili usailisha wakazi wahelejera la mitsamihuli
hauhanza yajibu ya mautajio ya hao kari aminio ila haziri fanyao abo lazima rifikirie rifanye ndongo boko wandu wengi zo washinda na zinri parofini finition na mongoni mwaze finition do kawa ndo ambale ila hazika ndo wafanya ngari bahatisha urende bonze haruma maboneso mahu hamana ya artizana ngari wonawe namna ulimengu wendao haruma umfauni ngoni mwaza alama zanti doka wanru ilantila ijulihane heli la vaula lahao ni wanwali valorize fundi bwana harenge mfumvu harima mabeoneso menji ya daraja ya dunia ya mruhusu haonese ujuzi ya lonuo holi hondaye hoheza juzi haziza masonyo na unikatamanize nguo za hensi yinu namna ya usaidia umbasa uo wahe ankiba ya hensi mvawasaya wahe taarifa isorafaya hemajaya omlibisoze tike usoni mwa wahuzaji wahe zindo volovolo na shido shambwani zinunde za kabaoni harumwa majadiliano ya jimizi wa ijumainu ni madhamana wahe yezi ya mikoa ni ya moroni naongwa parawe maraia warengeze dhamana za hao ilie suraya ya homji wa yezi wa moroni irejei Salima Madana Amal Kasim hautaha wa mji wa enzi ukena isura ya ustahiki harima umva wa urahafu ngebidio uwandu wa enshiyo wakena mwendo mwema wa ujadidisha wa urahafu habahati mbi zinu sidaziparihani hao haukaheni bahanu mru ya doka zo mdu harima mji wa enzi mrungu hundo majaya menji ya jinjiliana ndongo ikao ngazimenyao wa uso waho mji wa enzi shawajau ngazi johuja na badezi njiho soni muwakazi zinundeza sababisha emadhamana wahela meri ya moroni waandalia umkonti wa kitangaza jiunu ili uhashirisha uwakazi zeswarafa za hemajaya nina namna hemajaya ya belwao ni madhamana wahela meri maraia mbake majaya moroni majaya malahoni katsure nga majanga rengwao manala utuobo nze katsuba kiwala shela meri wajisharje wa yarenge huo wao asna magari kanga rengao tule shule majaya moroni garengwao utikiri kanga na mfumo humo zo kamili ngona majoda honizo nabo yala utoa hanti monziani la miringo rengao lute marayi wa respecte zino kwezi ne ukaya dans la semaine asna 2 rotations ya kamibirao na moto mzima rengao lesu ala rejeuzisao anamnaje ila meri wajofanya haziwazima daone idara ya hantiwa ili uswarifu ye majaya na uyatansaua leo borai ya lazima na continuer ya usitiri fa majaya kao ngojeke hanti majaya la meringo jorenga akwabu hanti bontiten ila namna ya usahilishe maraia wabale majaya ili hanti bonti wa ya hanti haruma continuer le suala la hezetike zilibiwa haina usiku harima yezindo zaho mji wa enzi imadhamana waone sayauka zila nyushuru zaho mahala nika wondo wa konti yobahi utawapatante utawabai utawazi kontroli Ethiopia ya kutoka dauli be 4800 ula Amerika hari uhibiwa zindu za nefilio hizi zamana la mere wala ruhanti wala haka condition bili wala magardien wa surveiller wa rotila majaya ekishindo sivela izabili wa surveiller wa vrole bange no ramdu kushindoni chako dansi wodo gardien zindu za valeur c'est impossible umji wa enzi ngotanganyao wandu wenji haina usiku na ngeladhimu haini mzima banu yatekeleze le funvulahe ili ujadidisha urahafu hauka inunde sura ya hensi ya Komor baishe ila miringe fanyao ze jitihadi haube haimabeni harma emiraya warenge majaya ama bando ya maraia watohanza walibeze tikengwa latawe majaya haini mahala watinauka waramushi wa ukai hatwaringi wa kalansi za uo haweka wondo walio karibu mwa malahoyanu nano mahala nikao majaya ngalati wao ngipasao abonge wandu waelewe ya ukaho mlatwe majaya haini mahala ngiyo ajali mwa esu haya wandu wonti habari za bonze hawaka itinyangu haruma enti ya hindi uhusu wade wa coronavirus banuzambao ulemengu hisawandi soveha omsanda wa hao usoni mwa enti inu Rais Joe Biden haonesa ya ukange tiari ya urejeza imishirikiano baina ya Marekani na enti za Afrika pamoja nawe Mohamed Munyali Albinos.
Les États-Unis sont désormais votre partenaire dans la solidarité, le soutien et le respect mutuel. Rwajina zinu zifanyishiha upesi wa mtsangayo wa hile bungu la coronavirus harmwensi ya Faransa namna ikao mijimiji ya he Faransa wakati unu waparani ha wandu walona libungu ikao ngwao harumazihiro harumaze lapitali za hemiji inu mfano ndajiho Paris, Lyon, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Nice nana iho Dijon huendelea miji ya saya almuradi le bavula mbao Loise lo kibla mwensi ya Faransa hunu owandu wa parihani hando bungu la coronavirus ngwa wenji rahane mabavu mandwa jina na ula wananazisabu za shanshiwa takriban wandu mengumfukare na wararu do wazinga warwanu wade harminsi ya Faransa na wandu waili do wavadingwe dunia na Samahan dorita hao hezi hitlaf za kitekniki za parehana haruma taarifa habari hatu mahususu ndoze habari zalikianao novonze habanu angalizi dorkaza ukifu ya taarifa habari hatu basi humema ya khair na futari njema dorimbushiri yaoni ahsantum.